Praise God, church. Bwana sifiwe. Hama retwa ni Dama. Retwa ya biashara ni Dama Riswa Dama Mobile Spares. The current matron, JCM International. Hore matron wanyure hoe. Thank you muno muno. Ni honokete. Yesu ni mwathani. Nige kuyu oragitheka tari dina honoka tondu ndi matron. Ndahonokire 2020 kuria PCA Zimmerman kuria TV okorwe guku ni muira twathia PCA Zimmerman nake so ni muira 2020 ndahonokire tuturagio ni kwirira na we live by salvation. Thank you muno muno. Wabere ni kwenda gucokeria leadership ira twahirwo ni our Bishop Gatho. Twahirwo leadership ya matron hamwe na leaders ira twacagũrirwo nao. Thursday nĩ twahavire our very first meeting since the leadership started, na andũ othe twacagũrirwo ta leadership ya in the office of the matron nĩ twagĩire mũcemanio mũthenya wa Thursday, na twagia mũcemanio mũthenya wa Thursday nĩ twaririe maũndũ 1 marĩa megũkorwo me basis of our leadership, na mũcemanio ũcio leaders othe arĩa macagũrirwo nĩ ndamucokeria ngatho tondũ nĩ mokire othe tutongoretio ni mama kanisa, mama Arsen alikuja hiyo meeting kuria ingairwo hi ni undu wa leadership ya atumia. Still later on Thursday we joined the fellowship na atumia ni ndamu promisire we have to read by example. Okoro we matron we have to read by example, na ngimo promise for the last 2 Thursdays ndire nyitanagira na inyue all Thursday despite my busy schedule nigakoragwo available all Thursday inde ciothe kageragia nganyitanira na atumia uria imatoronirwo hene kwirutira Thursday. Then on Tuesday ni twari na fellowship ya online. Thank you muno atumia online tutongoretio ni awa cia ready koi ni kweni welcome thiini wa fellowship ya Tuesday afternoon na tukinyitanira hamwe na ona inyuĩ ngĩmwĩra I will read by example. So Tuesday afternoon I'll be availing myself kunyitanagĩra na inyuĩ kũrĩa fellowship ya atumia all the online. Thank you so much koi for your welcome, na atumia othe a online harĩa maranjĩrorera. Thank you muno nĩ kũnikaribisha muno mũthenya ũcio wa Tuesday. I'm so happy, I'm so humbled. Mũthenya ũcio wa leadership ya atumia he maũndũ kidogo twarĩrĩirie na maya gutangatha ti murugamo wakwa ndi mundu kiumbe, ni murugamo wa atumia leadership tutongoretio ni mama kanisa. Ni muramenya maundu maria twarĩrĩirie. Ni twabangire ati all our pastors from the branches ni megukinyirio information ni our own pastor ngina matunengere chair ready kana murugamiriri wa atumia each and every branches. Murugamiriri ucio wa atumia tumujoin na leadership ya guku na tumwikire WhatsApp group itu ira twinayo so that undu wothe twarĩrĩria from the headquarter ni urikinyagira branches easily for easier communication. Hau ni twabangire wega mutikihurira leadership ya atumia maruhe. So ngena kazi kwako utatupatia namba za all the branches za wale wa mama wamechaguriwa. Nitukuheoya branches citu kuria ire aria matacagurite chair ready wa atumia matingiaga mutumia uria marona ni responsible magitunengera akora kirugamirira mutumia in the meantime, so that undu uria twareria headquarter ugakoragwo ugikinya kuria branches na njira iria ibatie. Undu ucio gitwaririirie andu gati murugamo wa mundu kiumbe ni information from the desk from the office. Ni tugire twaririo horo wa itambaya ici cia papo tugire o toria our bishop na tumucokerie ngatho ne leadership yo ora wa bishop ogire horo wa itambaya cia papo ni igukoro ikioho atumia na itambaya icio ona aria moheto they are aware they will contribute 300 ni undu wa gucokia cost ya gitambaya kiu. So aria moheto they are aware of that. Na moving forward itambaya ici cia papo tukiuga through the leadership ya atumia acio a branches itambaya ciothe tugukorwo tugiprintera from the headquarter. So branches ciothe
no chair de wao ari to communicateaga agatwira akorone pastor akorone chair de wa Nyahururu agatwira ni turafatara itambaya 50 magatuma mbeca as we organize itambaya icio igakorwo igikinyana branches but to all our branches itambaya ciothe gutire gitambaya gigaprintagirwo the branches ciothe igakoragwo igiprintwo headquarter na in the meantime we have like 1,000 pieces iria cigukorwo office cito cia kwambiriria from the women's kit turajirie muthenya ungi fellowship ya atumia leadership ya atumia na twina women's kit na twina mbeca iria tu printete itambaya icio 1,000 so tutigiete our bishop atuhe bia cia itambaya 1,000 leadership yetu wanajua tushatayarisha views vitambaa 1,000 iria tukaneaga branches as per communicated with the chair lady of the branch. Then itambaya icio still he kaundu twaririirie maundu 1 na discipline ya gitambaya kiu wa mbere tukiuga atumia itu kwina o mataramenya how uria fati guikara na gitambaya kiu like for example waheo gitambaya kiu he andu matari no menyo ucio you have to dress decent wikirite gitambaya kiu haria mataramenya ateru ni ndiamenyaga ati wikirite gitambaya kiu ndubatie gwikira trouser suit ndiamenya ire ho riu mundu dario ni leadership ya atumia we have the elder there twina Mrs Charles uria watu advise uria tubatie gwika ati gitu gitambaya kiu ukihe giteo gia kigongona wona manengero gitambaya kiu dress decent tire gwikira trouser suit yohete gitambaya kiu tire gukira mufuto yohete gitambaya kiu utire gwikira mini skirt yohete gitambaya kiu utire gwikira nguo irakunyita kukubana ino ndire sawa utire gwikira nguo irakunyita o tawathie ndunda tuhe gitambaya kiu gitio wiyohete dress decent ti murugamo wakwa ni from the office tutongoretio ni our mom there Mrs Tosha ndakire mukuru kungira riu ni aratu advise ro tubati gwika riu ni ndiamenyaga ati ndubati gwikira trouser suit wina kiu ikio kire nayo haha no riu ndatubundithirie thengio muno mama Tosha ni gututara na twirinde guthikiriria na gufuata mataro maku so ohoro wa dressing code reke korwo ni mwikirire urakenia Ngai no ugakenia no ugateithia kigongona giki ndugiuka ningi wikirite ta wathie ndunda na wikire gitambaya kiu uke haha ti wega hau tucenjie na turore muno another thing tukiuga wikirite gitambaya kiu ni gia guka kanitha kana gia guthii igongona ria kanitha ndugikira gitambaya giki ucoke uthie office ndugikira gitambaya kiu ucoke uthie thoko kana uthie kiama ni gia guka kanitha na turikane ni murugamo wa office hau tutikariganiro ti mawatho makwa twikire gitambaya kiu ria turathi kanitha kana igongona ria kanitha then still gitambaya kiu twekira ni tukorwo tukirathimo undu ungi what we do na gitambaya kiu ri reke korwo ni undu uragocithia Ngai ndungikira gitambaya kiu ningi tukuone TikTok okay na nyimbo itaragocithia Ngai ndikuga ni iriku ndigakiro ndahura rwimbo rwene wikire gitambaya kiu coke wike TikTok na rwimbo rutaragocithia Ngai reke tuhe gitambaya kiu gitio ati wikirite gitambaya kiu rwimbo ruria ureka TikTok bisero post Facebook haria urathie nakio ni undu ungigocithia Ngai hau ni twanyitanira thengio muno hau ni twa clarify from the office of the matron undu cio ngi he kaundu tugire gitambaya giki ici cia papo twari uhoro cia papo tukiuga o mundu no kaya nakio anytime but to request turuga ithuĩ tutigwika kanitha iria ingĩ ura mekaga turona andu ingĩ ni maratu advice muno online anga idi gwikago anga PC gwikago no goko ni JCM we do our in our own way to the JCM to request atumia itu if possible ni ko request if possible the last Sunday ya mwisho ya mweri tugika ithuothe tuyohete gitambaya kiu ri hau etihega so ne ko request to request atumia if possible Sunday ya mwisho wa mweri tugika ithuothe tuyohete gitambaya kiu ri ngwicira no hakorwo hehega atumia ihora iruhe ko ni mwake na ni uguo
Undu ucio ungi ni ati atumia on Thursday in our fellowship ni muramenya ni turendeka ciringi 500 ni undu wa ordination ya our bishop. Ndiramenya atumia ni mukwijika kamua tondu njio na atumia ni mageira indo niguo na uguo tuga we have to lead by example. So atumia thiini wa 500 icio turendeka ni undu wa muthenya ucio munene ndimuhete ciringi 100 twatigie cigana riu ndimuhete 100 twatigia 400 niguo nake mutumia twendete muno egwitwa Mama Boaz agatuhe 50 twatigie cigana twatigie 350 no tuthiete nake ko euros agatunengera ciringi 30 na ni atuhete hurira iko irohe nake Mama Asen tonake ndendete atumia na niwe muhari wa mbere akongerera ku 20 igakinya 50 hurira Mama Asen rohe hau tutiekete wega. So already maere ni mainama 200 already twinamo twatigia ciringi 300 hau eti hega. So atumia ni ngumwihoya na tucokagirie Ngai ngatho tuhana atumia riria hena amwe aitu marathimitwo getha makahota kunyitirira hari ungi atekuhota niguo na watumia angi ngumuria wa 1,000 wa 500 wa 200 you are so much welcome na tumwendete muno na we appreciate everything and we appreciate everybody as woman okirio kuruta na be ukwaga nikio twi hau nigetha tukunyitirire huria atumia ara marathimitwo ruhi. So hau ni hega gwicira ni da clarify few things from the office na thank you so much on Thursday. Tuesday atumia online koi twi hamwe na inyo shirika Thursday twi haha na huria pia Mama Asen rohe arugiro nake ni akanyitanagira na ithu Thursday. So hau eti hega gona atumia tatuthiete wega na haria twakihitia mugatwira leadership itu mugatwira thotwe na andu maratutongoria haha na ni njoi ni tuguthie wega. So far so good. Thank you muno Nyambura wa Muthoni ni matuhunjiirie wega muno muthenya wa Thursday na ngimenya nawe nduri itheru. God bless you so much. Nawapenda sana na Ngai amurathime muno muno. Thank you so much Matron, tupige Matron makofi mazuri.